icyo koza wenda nanjye kankungane nubwo ntareba ibintu by'imipira abantu bafana reyo bayirambaho pe bayigunyuma bafite ubuntu bw'ubuturage man ibintu nibabyumva ndemere banyi none se wa muntu wanyu bavugira se yarari hano kuva kakanya rwose nimutazajya mumubona mujye mwihangana kubera ko turacyari muri gahunda yo gushaka umuvugizi uzajya uvugira Rayon Sport muri iyi mikino ya hano mu Rwanda. Reka mbikosobanurire buriya indirimbo baririmba mu kiriyo sizo baririmba muri concert numvise ari n'umuvugizi wayo wiha ibintu ndavuga se yuguyo siri yawe ajyarwara ukosora imvuga ivuga ngo wanshobo kaso ntago wankubita pe mbabari bivugane n'abatera bunga ari bapanga umukino wanjye nawe nkubite kaso nkubite ubanzu gasubiremo kukana yago pondati nongere ngwe gasopo ndugu yangu dore ubu ngubu uko mbona uko mba mpagaze position ishobora guhita igushwanyaguza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ose ntabwo yiruka dushiye natwe ipira muri espace twirutse kabiri ureko tudakina twe tugushaka guhanahana ntabwo kugira na peru mirashobora guhanahana kugira ngo manahana bisaba kwa muzira twebwe dushira imbere ku makuru wacu twiruke tugerageze nidukina nidushira imbere gatatu turabona mu gitego no guhanahana nze bapfuye ababiri bari baryamye hano muri salo none uwo twajije ubugabo we yagiye yitura hariya kubera gusamba mu cyumba niho twamusanze we twagira ngo ntiyapfuye umukuru rero nawe ntawe twahabonye ubwo nta bintu byinshi dufite byo kuvuga ntabyo kandi n'abakobwa bacu ntitukibabona buzuye Nigeria abandi buzuye hehe donc bafata indege kuwa gatandatu bakagenda abandi bakajya donc ni ibintu biteye ubwoba muri West Africa baje gusambana kuwa gatanu bakagaruka ku cyumweru hano. Burya iminsi nisa imyaka nisa amezi nasa kimwe nuko ibyumweru bidasa ni nayo mpamvu bakubwira ngo burya umunsi ugira ibyiza byawo ndetse n'ibibi byawo ni nayo mpamvu iki cyumweru duhereje inyuma nagutoranyije video 10 zavuzwe ku mbuga nkoranyambaga zigakundwa kurusha izindi yaba izishimishije izisekeje ndetse n'izibabaje ahangaha wahageze ni ku Nkumburwa Plus TV nge nitwa Daniel. Ku mwanya wa 10 turasanga video y'umuvugizi w'abafana ba ekipe ya Rayon Sport bwana Sylvestre aka Wasiri. Uyu nguyu akaba asanzwe ari umunyamakuru w'iyi kipe ya Rayon Sport ariko akaba asanzwe anayivugira mu buryo bw'abafana. Kuwa gatandatu ubwo ikipe ya Rayon Sport yari imaze gutsinda ikipe ya Matare ibitego 3-0 yakojeje baba muri winaravuga avugana n'abanyamakuru atangaza yuko ikipe ya Rayon Sport kubera ibihe byizirimo ubu ngubu bigoye kuba yayivugira mu Rwanda ndetse no hanze, maze asaba yuko niba hari amakipe afite abavugizi ashobora kuba yabatiza abavugizi bakaba bavugira ikipe ya Rayon Sport mu rugo. Aho humvise amagambo yiyambaza Jangwani, Kensi ndetse n'abandi bavugizi b'amakipe agiye atandukanye, maze kuwa mbere muri rirarashe umunyamakuru bwana Kakuza Nkuriza Charles uyu nguyu akaba asanzwe ari umuyobozi wa ekipe ya Gasogi United ndetse n'umuvugizi wayo akaba yarakojeje baba muri wino nawe aramusubiza yamubwiye yuko burya indirimbo ziririmbwa mu kiriyo atari zo ziririmbwa kuri stage cyangwa mu gihe cy'ibirori. Aho yashaka kuvuga ko imyiteguro ikipe ya Rayon Sport ifite muri iyi myitozo cyangwa muri pre-season atari byo bashobora kuzitwaza yaba mu mikino mpuzamahanga ya CAF Confederation Cup ndetse no muri championnat ya BK Pro League. Ku mwanya wa 9 turasanga video y'umugore Tesi. Uyu nguyu akaba ari umugore wa Shizo Manizo. Shizo Manizo akaba ari umuhanzi ndetse n'umushabitsi yamenyekanye ubwo yaratuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nyuma
aza kwihebera uyu mukobwa ndetse aza kumurongora mugira umugore we. Nabo ni video bakoze yabiciye bigacika ubwo yari ari mu kiganiro This and That asanzwe akora kinyura ku muyoboro wa YouTube, aho yavuze ko ikipe ya Rayon Sport abakunzi bayo ndetse n'abashuti bayo bigoye kubona umusirimu muri bo. Ati mereye kuri wa wundi bavugira waje ahangaha ejo bundi, murabyibuka Wasiri na Jangwani bigeze gutumirwa muri This and That, aho baje muri iki kiganiro maze Wasiragaha impano Tesi ya jezi ya Rayon Sport, hanyuma Tesi akayanga live. Uyu munyamakuru yongeye kumvikana avuga ko abavugira iyi kipe ndetse n'abakunzi bayo baba ari abantu batari abasirimu. Ibyo byaje kungwaho n'umugabo wiwe maze ajya ku rukuta rwa Instagram kuri story ahandikirwa ubutumwa avuga yuko abafana ba Rayon Sport benshi muri bo muri amadage ahatse andi madage, uretse no kuba mutari abasirimu muri araceceka. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga havuzwe amagambo menshi ndetse aza no kugaragara mu mashusho yatumijweho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ariko nyuma y'amasaha make cyane aza gutangaza yuko ashimira RIB kubera ko yamugiriye inama akaba ari mu rugo. Abantu bari bazi ko Shizo afunze, ubu ngubu ari mu rugo iwiwe. Ku mwanya wa 8 turasanga video yo mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Muhura, akagari ka Mapfu, umudugudu wa Kamatamu. Ahangaha hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2026, umubyeyi witwa Claire Musabyimana uri mu kigero cy'imyaka 35, ahangaha akaba yariyahuye. Ariko icyababaje abantu ntabwo yabikoze wenyine, ahubwo yahisemo kujyana n'abana be babiri aribo Igeno Serge n'Ibishaka Brain, umwe w'imyaka 9 ndetse n'undi w'imyaka 4. Ahangaha akaba yarasize umwana w'imyaka 14 ndetse n'umugabo Mushimiyimana Constantin. Uyu mugore bivugwa yuko intandaro yo kwiyahura ari uko yaketse ko umugabo we ngo yaba amuca inyuma. Icyaje rero kubabaza abantu benshi, ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho y'umunsi wo gushyingura uyu muryango w'abantu batatu. Ibyo nabyo ikaba rimwe muri video yababaje abantu ku mbuga nkoranyambaga. Ku mwanya wa 7 muri video zacu zakunzwe ku mbuga nkoranyambaga ndetse zavuzweho cyane muri iki cyumweru, turasanga video ya Minisitiri Neri Mukanzayire. Uyu akaba ari Minisitiri wa Sport. Ahangaha yagaragaye arimo arabyina karirimbo ko muri Nigeria, indirimbo Lengova yahariye muri Nigeria. Ahangaha akaba ari kumwe n'abandi bakobwa b'inshuti ze. Neri Mukanzayire akunze kugaragara mu bikorwa by'urubyiruko bimwe na bimwe bashimisha. Ahangaha akaba yishimira kuba ari minisitiri. Ni umwana w'umukobwa wazamutse mu buryo butangaje cyane bivanye n'amateka ye, cyane yuko yagiye abivuga yuko mama we afungiye muri gereza ya Mageragere, ariko ibyo ngibyo bitamuteye ipfunwe, ndetse anashimira leta y'u Rwanda kuba yaramugiriye icyizere ikamugira minisitiri. Ibi rero kuba yaragaragaye mu mashusho arimo arabyina nk'uko yaciye kuri Instagram itariye ariko y'umukobwa bita Esther Tesha. Ahangaha iyi video ikaba ari imwe muri video zasirikiye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, cyane ko minisita atari umuntu usanzwe ndetse akaba ari n'umwe mu bayobozi bishimiwe n'urubyiruko cyangwa abakiri bato hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 muri video zasurikiye ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda muri iki cyumweru, turahasanga video n'ubundi y'umuyobozi wa Radio and TV10 Kakoza Nkuriza Charles ndetse na Apostle Gitwaza. Ahangaha yongeye kumvikana ashyigikira Apostle Gitwaza ku magambo yatangaje, aho yavuze ko abakobwa b'Abanyarwanda guhera ku wa 5 babasohotse igihugu bakajya mu bihugu bya West Africa muri za Nigeria ndetse na za Dubai, aho babajyanywe n'ibikorwa bibi by'ubukozasoni ndetse ibikorwa byo gusambana ari byo biba bibajyanye. Ahangaha rero uyu muyobozi wa Radio and TV akaba yaravuze ngo ubyibuze ubambwirire cyane ko wowe uhura nabo, wenda giye naravuze banga kubyumva, ariko ubu ngubu amaspace agiye kuba menshi akwamagana. Ati Apostle Gitwaza nkuri inyuma. Ahangaha rero
iyi video nayo ikaba ari imwe muri video zahererekanye ku mbuga nkoranyambaga Instagram, Facebook, TikTok ndetse na WhatsApp, ikaba ariyo mpamvu yaje ku mwanya wa 7 muri video zakunzwe cyane hano mu gihugu cyacu muri iki cyumweru. Ku mwanya wa 6 muri video zakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda turasanga video y'umwana w'umuhungu Mico Myiza Presse yongeye guhererekanywa. Iyi ngiyi ikaba ari video yamenyekanye by'umwihariko muri uyu mwaka mu kwezi kwa 2 ubwo uyu mwana w'umusore byumvikanaga atabariza umuryango wiwe avuga yuko baburara, batiga, badafite icyo kurya ndetse n'icyo kwambara. Ahangaha ari kuri chaîne y'Urugendo TV. Yongeye rero kumvikana kubera ko uyu mwana Mico Myiza Presse yari yitabye Imana. Video rero yakuruye amarangamutima naho umunyamakuru w'Urugendo TV Bwana Nepo aho yararimo arashimirwa n'umukecuru wari usanzwe urera abana bana akavuga ko Imana yamunyujijemo kugira ngo agire icyo abamarira. Presse Mico Myiza abantu bavuga ko yahitanywe n'uburozi kubera ishyari yagiriwe nabo bari basanzwe baturanye. Iyo video rero ikaba yarongeye guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no gusirikira cyane, bikaba ari byo byatumye iza ku rutonde rwa video zakunzwe hano ku Nkumburwa Plus TV. Ku mwanya wa 5 muri video zakunzwe hano muri iki cyumweru zigahererekanywa ku mbuga nkoranyambaga turasanga video y'umunyarwenya Clapton Kibonke. Ahangaha yari arimo arabyina indirimbo ya The Ben, ikaba ari indirimbo nshyashya aho ayi ndirimbo bita Inshallah. Bigaragara uyu musore ari kwa muganga afite ibipfuko, arimo serum acika ariko akagenda akibyinira, muganga we akaza akitegereza ibyo arimo, nawe akaza gutwarwa n'uburyohe bw'iyo ndirimbo akanyuzamo akamufasha kuwuceka. Iyo video rero ikaba ari imwe muri video zakuruye amarangamutima by'umwihariko abakurikirana uyu musore, bitumwa iyi ndirimbo ikomeza kugenda itera imbere. Mbibutsa ko iyi ndirimbo ubu ngubu yamaze kurebwa n'abasaga miliyoni mu gihe cy'iminsi 3 gusa igiye hanze. Inshallah ikaba ari indirimbo ya Mugisha Benjamin cyangwa The Ben. Rero uyu musore kuba yaragaragaye ayibyina mu buryo budasanzwe bituma iyi video ikurura amarangamutima, bigatuma abantu bayihererekanya hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Akaba ari nayo mpamvu muri top 10 ya Nkumburwa Plus TV twayishyize ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 muri video zakunzwe n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga bigatuma zihererekanywa hirya no hino turasanga abanyamakuru ba Isibo Radio. Ni mu mukino wabahuje n'abanyamakuru ba Ukwezi Radio, aho uyu mukino warangiye ari ibitego 5 by'Ukwezi ku bitego 2 bya Isibo Radio. Muri video zakunzwe rero n'abatari bake cyane ndetse zasirikiye ku mbuga nkoranyambaga turasanga video y'umunyamakuru Dukuze aho yararimo arahereza ibitekerezo abakinnyi cyangwa ibyo bakunda kwita tactique z'uburyo bashobora kwitwara kugira ngo babashe gutsinda iriya kipe. Avuga ngo ni mukina imipira miremire, mwe gukina imipira migufi, ni muza gukina imipira migufi, ayi kipe iraza kutwica. Ati ibintu murimo muri habyo gukina udupira tugufi, ibi ngibi na APR byarayinaniye. Kuba rero yarazanyemo ijambo APR cyangwa izina APR byatumye iyi video isirikira ku mbuga nkoranyambaga irahererekanywa cyane cyane abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport bavuga bati uyu Dukuze ko dusanzwe tuzi kafana ikipe ya APR Football Club ndetse yanayibereye umukozi wayo, bigenze bite kugira ngo ayipakurure. Ku mwanya wa 3 muri video zakunzwe n'abatari bake cyane muri iki cyumweru turasanga video y'umusore uyu nguyu akaba ari Yago Pondate, akaba asanzwe ari umunyamakuru cyane cyane kuri chaîne ya YouTube ndetse akaba ari n'umuhanzi, aho yumvikanye aterana amagambo na Jay Skizo wa Mipango, aho yavugaga ko ashobora kuba yategura umukino w'iterana makofi bakaba bazerekeza i Kigali bakaba barwana. Kasuku rero nawe akomeza agenda amusubiza, ari nabyo byatumye abantu bagenda bahererekanya video zabo kubera guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Byatumye natwe dufata umwanya wo gushyira video zakunzwe muri top 10 ya Nkumburwa Plus TV tuyishyira ku mwanya wa 3.
Ku mwanya wa kabiri muri video zahererekanywe ku mbuga nkoranyambaga zigakundwa n'abatari bake turahasanga umugabo wagaragaye muri stade Amahoro ivuguruye anga ni mu giterane cyo gushima Imana muri Rwanda Shima. Igiterane kiba buri mwaka aho uyu mugabo yumvikanye avuga indimi, abantu baramutangarira baravuga bati wa mugabo uvuze indimi igihe kinini, abantu bashaka basemuzi. Kuba rero iyo video yaragaragaye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga igakurura amarangamutima y'abantu, bamwe bakayihererekanya bakavuga ko uyu mugabo yavuze indimi igihe kirekire, ndetse inyuma y'uwo hari hicaye umumama wari ufite Bibiliya ku nkoko nawe amufasha gutera haleluya. Kuba rero yarahererekanywe hirya no hino igakundwa n'abatari bake byatumye iyi video tuyishyira ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere muri video zihariye imbuga nkoranyambaga muri iki cyumweru muri top 10 ya Ingomburwa Plus TV, birashoboka ko ufite umwanya wa mbere cyangwa video washyira ku mwanya wa mbere, ariko twebwe mu mboni zacu twahisemo gukoresha umwana muto cyane Murindahabi Vuzira. Uyu nguyu akaba ari umwana w'umunyamakuru Bwana Irene Murindahabi. Kuri uyu wa gatandatu Bwana Irene Murindahabi ndetse na Liliane bakoze ubukwe bw'agatangaza, ariko icyaje gushimisha abantu kurenza ikindi nuko bwa mbere Irene Murindahabi kuri kamera yerekanye umwana we w'umukobwa aza muririmbira amushimira cyane, nawe aramuterura mugenera impano. Bibutsa ko buno bukwe bwabaye ubukwe budasanzwe, ubukwe bw'igitangaza cyane ko Irene Murindahabi nawe yageneye impano uyu mwana we w'umukobwa, bivuga ko akunda cyane, umwana wagaragaje urukundo ndetse umwana wagaragaje ko papa we amwitayeho cyane. Byatumye rero video y'uyu mwana kubera gukurura amarangamutima y'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, byatumye tuyishyira ku mwanya wa mbere muri video zakunzwe n'abatari bake cyane. Nitwa Dhani MRC, iyi ngiyi ni Ingomburwa Plus TV. Birashoboka ko hari video nashyize ku mwanya itagakwiriye, ariko se wowe ubona ari iyihe video yakunzwe tutigeze tugaragaza? Yishyire muri comment. Ciao ciao, kola subscribe.